Beto Zola Kubanda Lukutukunya Beto Boubi, vendredi 24 décembre 2021 na nkumbu ya mfumu wa Beto Yesu Kristo. Bika Beto nyonso kutelama. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Kaka ya kutelama mutini betikele beke kuyimbila yimbila 5.
Mutindo betekea kutelama betekea kusambila Nzambe tatana likolo na kombo na Yesu Kristo Masia tolingi kozongisa matondi mingi pana yo Nzambe pona bolingo na yo pona mayele na yo pona makasi na yo pona nguya na yo pona makamba minene makamba kitoko oyo Nzambe osalela kabiso tolobi merci kumisama pesanzolama na tina ete ozali Nzambe na tongo lelo toye liboso na yo tobelemi liboso na yo Nzambe na bolingo yo Nzambe na mayele yo Nzambe na kimia tofongoli mitema na biso totubeli mabe na biso tosengi bolimbisi na nyonso oyo tosali na masumu nyonso tosali Nzambe tosengi na yo olimbisa biso pe tolobiso na makila ya mkolo na biso Yesu Kristo Masia yamba biso na tango oyo sala biso ya peto po ete yo ozali Nzambe ya bule pe ya peto na kombo na Yesu Kristo Masia mwana na Nzambe na bomoi tosengi bongo amen 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 maloba ya Nzambe alobi na biso nazali na esengo oyo balobi na ngai tokende na ndako na Nzambe amen atata na bamama mambu beteme kutanga nina mambu yaye beto zola kuzonzisa nginzuli ya mbote na dibundu nyonso beto bisima yangi beto nyonso beto kuiza mbote nginzuli ya mbote na makabu nyonso nginzuli ya mbote na babisielo nyonso boya malamu na basali nyonso ya Nzambe koya malamu na commission d'animation commission technique biso nyonso toya malamu tolingo loba boye malamu na bino nyonso baza bisika na bamboka misika bino baza na poto baza na Afrique du Sud baza na Europe Asie Australie bisika nyonso na Amerika toyambi bino na tongo ya lelo ya vendredi boya malamu kimye ezo masia ezala katikati na bino tika Nzambe ye moko ayamba bino pe apambola bino na tongo ya lelo ndekuna pona kopesa na bambote tika ete totela biso nyonso topesa bambote ya covid pesa mbote na moninga na yo sika bozali
Lucie pour le verset du mois. Na ntango oyo tosengi na mama Ophélie ye akobondela liboso toyoka liloba na Nzambe. Tata beto Nzambi na mazulu ngekele beto zola kuwa mamu yange tata Nzambi ina ngakuteli la beto la kirumu ya bubu ya tata Nzambi zifuri la beto makutu ya kimpele na nchima ya kimpele ina beto zola kutambula nzolo yange sauna chi mamu yange mwinda na makumu ya beto na kukia na wanzira ya beto tijikiriza niyoso inakele njika ya nzeza kaka njika ya yoke na kuwakana sadila kitele ya nene kusola na lulele ya bebe ya longo bika ya mamu ya longo samchingekele longo na kumu ya Yesu. Amen. Amen. Betke kutelama beto nyonso betke kuyimbila yimbila 41. Samwati na wena walude Tata na bamama betozola kuluta na mambo ya Nzambi ya kilumbu yaye mambo ina guide biblique mekupesa na beto yakele na Luc chapitre 2 du verset 1 au verset 5. Luka mokapo ya mibale etene ya liboso kino ya mitano. Luc chapitre 2, nous lirons les 5 premiers versets. Soki tomoni totangi na kombo ya mkolo na biso Yesu Kristo Masia.
En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Amen. 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 Batata na bamama, le mingi ya union se met na kulanda. Thème de la semaine, la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus. Mbutukulu ya Yesu Kristo. Mbotama ya Yesu Masia. Bamvula na bamvula to yekola kamaloba oyo. Mbotama ya Yesu Masia. Mbotama ya mokonzi. Mokili mobima to lobelaka likambo oyo. Nzambe alobelaki yango depuis na l'Ancien Testament. Apesi ma promesse. Na kotina mwana maboko mobikisi ya mokili mobimba. Ezaïe alobi yango. Nzambe kotina mwana ya moko akobotama mpona yeka kobikisa mokili mobimba. Akobotama na mwasi oyo ayebi mibali te. Akobotama mpona komema mwinda na mokili mobimba. Oh, mbutukula Yesu Kristo. Nzambe kuzonzila ya. Bamimbikudi mingi bame kuzonzila ya. Mais mbutukula Yesu Kristo kenataka beto malongi chaque jour. Mambeke kutanda yeke pesa beto malongi na malongi. Mbutukula Yesu Kristo yake jambo ya ngitukulu. Jambo ya ngitukulu. Na kuzonzila mbutukulu jambo ya ngitukulu. Ina le monde entier na kuningana. Yesu mekubutuka. Ayeswa mekubutuka. Mambo beto mekutanga yake mambo ina kisielo nzambi Luc mekusonika. Luc mekubaka ba référence ya nyonso ina mekusonika mbutukula Yesu Kristo. Luc yan mokanaka na mama Marie yan ke historien amebaka ya nyonso na témoin oculaire monti talaka mamu tinya lutilaka ni mama Marie ambokanaka na mama Marie en face ni amesonika ya mama tume kutanga bubi yai kena kulakisa César Auguste empereur romain yame kubotila amepesa busiku bantu nyoso fana kuza kusonamana lutangu sa babantu mais samu ningi abandi kusala mambo yaye empereur abandi kusala mambo yaye samu kusosa mbongo ya kote na kati empire mambo ya finance babantu fana kufuta bampaku na ntangu ina tango ya recensement babantu kufuta bampaku ina diambo ntete tango ya recensement ni tango bandi kusola kusala recrutement ya militaire ina ka kote na kati l'armée romaine ya wani bentangu ina ba wani kutunga kindiku katikati ya ba romain ki amitia kwa na ngolo katikati ya ba na babantu akaka donc ba mambu tatu bandi kusima tango ya recensement kusosa mbongo kote na bwala kusosa kujoba jeune ke kote na kati ya l'armée et na kutula amitié katikati ya bwala sala sabila mutu fana kwenda na bwala yanti ina mibutukilaka samba recense yanti tala nzambi zonzaka depuis ntama na kifuni na Yesu Kristo ke butama ye nzamba alobaki depuis kala na siga oyo Yesu akobotama alobaki ete ye akobotama kuna na Bethlehem. Nzambe asali nyonso na mayele na ye a préparé terrain oyo mama Marie Joseph bakena kosala recensement ya bao kuna po ete Yesu abotama na mboka oyo Nzambe alingaki. Esengo te awa tolinga loba likambo oyo Nzambe soki akani kosala likambo na ye
Il est le maître des temps et des circonstances. Nzambe soki akandi kosala likambo na ye baforsaka ye te. Nzambe soki akandi kosala likambo na ye abomisaka makambo nyonso na mayele na ye. Ataka mpe makambo nyonso na ntango na ye. Esava te. Marie asali makasi te. Joseph asali makasi te selon le programme ya Nzambe. Nzambe abombisi programme na ye asaleli mokonzi po ete responsable esalama Yesu abotama kuna na Betelemi. Tala makanisi ya Nzambe ndeko na nga bapromese nyonso Nzambe akana kati na nga bapromese nyonso Nzambe akani katikati na yo kati na biso Nzambe akosala yango na ntango na ye Nzambe akokokisa yango mpe na ntango na ye maloba Nzambe elobi likolo na se ekoleka kasi maloba ya Nzambe ekoki koleka te Nzambe ka muntu vena kuvuna iname kuzonga ekesala ya bantirulu Nzambe salaka Yesu ka butuka kuna Bethlehem ame butuka bantirulu nyonso Nzambe kusala na ngeke tabula lusakumunu ngeke kuluka Nzambe ka sala mambo nene bete vingira ya kakese ko il est vivant il est le même hier aujourd'hui éternellement il est même zonza anga kusala bete bulula kesho maboko Zambi kan Zambi 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 kan Zambi 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 kan Zambi Zambi Zabaya mambo nyonso na Nzambe kusala anga yungisa ya kakese ko Jambi azolani ya kana beto tala le verset 5 kana kuzonzila beto mambo yangitu kulu ina mekwenda kusonama le verset 5 que nous avons afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Tala diambo yangitukuna la verset que nous avons Luc que nous avons Marie fiancée mais nous avons bien Joseph que Marie qui n'a pas accompagné Joseph qui n'a pas nada Marie pas quoi kusonikisa yazo kuzonga déjà que bakwelana date makanguve bakwelana mais pourquoi l'évangéliste Luc qui n'a pas boki la yani fiancé mambo mama kuna sabuti ina mbasi Nzambe kuzana talana na Marie zona na Marie ngeke baka kufumbu ya kona bakala lulendo Nzambe kukuza katikati yange ngeke buta donc par rapport à Viséina, il y a Mbikudulina, awa Luc qui n'a pas Marie, fiancée, il y a Joseph, il y a Zolaka Bouzona Mambouyai. Il n'a pas même pensé à du quinte, il n'a même quoi la quinte, il n'a pas même pour passer à la bouche trouver. N'a pas qui l'ouvre une à Jésus Christ au Boutoukaka. Salam! Samila! Salam! Samila! Il y a besoin d'aller Jésus Christ qui est un zab. Yesu Kristo ke semence ya Nzambe Yesu Kristo ke bénédiction ya Nzambe mbutuku na Yesu Kristo il est Dieu babantu ke na débattre ya babantu ke na kuzonga babantu kili Nzambe kaka ya ki Biblia ya ke mama Nzambe kuzonga beto la parole de Dieu c'est Jésus la parole de Dieu c'est la vérité Bible kuzonga beto Yosefi Zabaka benjuti ya Marie Nate ni kuna Bible na kubokila bakela kona kukisonikisa mais Bible na kubokila fiancé parce que azaba kan njutu ayandeve kaka seko patata na ba mama betke sima na mbutukula Yesu ni yai Yesu kenza Yesu kana Yesu kenzambi yai ke betke na kata biloko la beta 90 jours Yesu kenzambi anke kalaka nyonso amezaba nyonso anke lungisa pe nyonso na luzinga beto kakiase ko bika nkumbu ya Nzambi ya kukemboswa bika nkumbu ya Nzambi ya kukemboswa beto simba yao Yesu Kristo kenzambi beto nyonso Yesu Kristo kenzambi diaka Yesu Kristo kenzambi mbali ya tatu Yesu Kristo
Amen. Amen. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
esika nyonso tozwami oza tata oza mama mwasi mpe mobali elenge ntango oyo tolingi kobondela likambo na yo Yesu ayebi yango Nzambe ayebi yango na ba 90 jours de prière tokomi kokita Nzambe akokokisa na ntango na ye na ndenge na ye esika ozali soko kotelema soko kita mabolongo soko vanda tika tobondela tata beto Nzambe ngeke na mazulu beto mekutonda nge samuti ngeke Nzambi beto mekutonda nge mepesa beto Yesu mvulusi ya inza ina mekuza lembo kila masuma beto ina mekupesa beto moyo ya mamvula na mamvula beto mekutonda kilokola beto zina kuja mvutu ya benzani beto melakisa nge babana beto sakumuna babana beto bezetida ba projet ba beto mekulakisa nge bakenta beto babakala beto beto mekulakisa nge baparole beto bika ba nyonso kote na kati ya lusaku munu bayina nyonso ke bambevo Nzambi Yesu ngeniakisa bayina nyonso kana bampeva imbi bika bampeva nyonso inakatuka bayina nyonso kana jambo ya conception mbutulu bika bakubuta na nkuni ya Yesu Kristo bayina kana mambo ya makwela bakukwela bayina kana mambo na tribunal Nzambi ngavana mantwala bayina kana mambo ya kisalu Nzambi ngasakumuna bayina kana mambo ya projet ya mutina mutinu ngekenza ngekebikana nza ngemetala ngemekuwa Nzambi Yesu lambula mama kwange na jambo ya muntu na muntu pesa mfutu na jambo muntu na muntu ngesakumuna matondo ngeke kuwaka batu sambulu pesa nkembo na nzitusu na nkumbu yange beto mekutonda ina ngemekuwa na ina ngemekusala ngeke omnipresent omniscient omnipotent ngemekusala tambula nkembo na nzitusu na nkumbu ya mfuma beto Yesu Kristo beto mekulomba amen beto mekuma na mansukina ya kilokola beto matondo mingi na beto nyonso mekulanda lukutukunu awa na mayangi matondo baibeno nyonso ke na bola kinzenza bika Nzambi kutatamana kusakumuna beto nyonso ebete kutelama na kuyimbila Cantique 644 Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. amen. Amen. Tika toya mama pamboli na Nzambe kimia pengolu ya nkolo na biso Yesu Kristo Masia ezala likolo na bino nyonso amen. Amen. Bonne journée.